Enkuyanja y'Abakristo niyeteranira kushaba okwebembire Right Reverend Bishop Robert Muhirwa Akiki Bishop w'obureberezi bwa Fort Portal obwa hati oli omu rutaya yorwe omukyanga eki. Bishop bari munonga okutereza omwanya aho turaza kuteka water treatment plant ningo omwanya uko kucebereraho amezi agaraze guhagaragabwa mugomboro ya Busiriba town council ya Bigodi hamwe no buseri omuri Cyakatwire. Bishop bari munonga kutereza omwanya chonka Honorable Kasbati yayoboye kindi n'ekishamiro lya Mikindo Mistilbashi nimwe tubeire mu plani obwire butari bwahare aho kugira ngo ubwo n'umwanya ugurahereza abantu binji naho turena mufise y'amashanyarazi kandi turaza kukikora. Ebi bibira mukoro ogwo kutunyitsa abaronde barukika 269 ko formansiyo kandi ho na Bishop ahigira abikiriza okunikiro kushomesa abana babo. Muno urorangu gavumenti yomanya abantu abasibensi tukosobole kukora plan tuleke kugaya amasomo gebyangaro nambere hali kusona kyalani wazira kusemezi isoke. Abebembezi batara bamwe na bamwe bakira mukoro ogu kandi bahigira bikiriza okufayo mnonga okora entasi y'amaka gabo otiro no kwekamba okutungura ekereziya egi. Tuhiwa mwani turatuyambe kandi nangwa natano ya government yagira ngo abantu benshi mu society zikuja mwesho icyo baro no kurebeka ngo twakora namane twayongera entasi omwaka gitu twashomesa abana bitu baba bo muhendo. Gasha kwa Anthony Atwine.